Kabalo ba mo mga igsoon nga bisan asa nga prisuhan ko musulod aron akong i-share ang word ni Lord? Nya mangutana ko sa mga nangapriso sa sulod, majority nila sa illegal nga droga na involved. So para sa mga drug dependent diha, na ako'y mensahe sa inyo ha. Kanusa pa man na ninyo undangan, kanusa pa man na ninyo biyaan. Unya na ba kung nanamo sa sulod sa prisuhan or nag-antos na mo sa grabing balatian? Kana nga bisyo wala gid may kapadulngan. 16 ka tuig kapin diha ko gikan. Akong gipakaulawan ang akong mga ginikanan. Kanunay lang gubot ang akong Pinoy-anan. Naghatag ra ko nila og dakong kagul-anan. Higala hunahunaa ang imong puhon, kay makadaot man ang atong gitanom. Posible nga madaot pod ang atong puhon. Bisag unsaon natog tago sa Ginoo walay malilong. Ug usa ka adlaw ayaw lang gyud kahibulong, nga ang consequences anha nimo padulong. Maong dapat dili unta ta magpabadlong, sa daotang bisyo dapat dili ta magpalulong. Aron ang hayag nga ugma atong maangkon, ug ang giandam sa Ginoo nga kinabuhing madagayaon. Timan ibaya nga dili tanang panahon atoa. So kanusa pa man ta mo dangup kaniya, basin ba kung sa kadugayan natong kumpiyansa, nahurot naman di ay ang tanang tsansa. Basin pa hinuon ug mabalik ka na taniya, pero kita wala pa kabalik niya. So dili nato abusaran ang iyang dakong grasya, kay basin sa impyerno unya ta madisgrasya. So sangpito nato siya samtang duol pa siya, mudangup taniya samtang may panahon pa, kay di ra ba gyud matagna ang atong ugma. Basin sa panahon nga mohunat na unta ta, naulahi na di ay pudta. So higala, ayaw palabi, imong bililhon nga lawas ang pingi. Mga daotang bisyo biyae, imong pamilya protektahe. Lami kaayo mabuhi, nga naatay Kristo sa atong kinabuhi. Kay kung moabot man nga makabsan na ta sa atong kinabuhi, magbilin ta og good legacy. O sa lamang kapag pahinumdom nining mabungahon na kabuntagon, kanimo higala. Ampo amping abantita, paras kay mayaan niya. Keep safe everyone, to God be all the glory. God bless.